Salom menjuah-juah man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas jambur setun ta sekalian dah. Tetap kita semangat setun, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Gela arah krina dampar kegelunta, perukurenta perlagu langkahta rasura-suranta banci kita tetap jadi pasu-pasu manturang rasenata si deban. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpanta sekalenda ibuat ibas Roma 10:2 ayat siwah bagenda nina keleng ate olamin alu pekulah-kulah sigala atendu si jahat jana persadalah dirindu rasi mehuli sehijenda penggenta mari ras kitar toto isahkan kai bujur man badu o Tuhan di bata Bapa si perkuah malam dingin meriau kur kami gejapkan kami pengarak-arak ndu liasa tendu tetap la pernah arleka ke tengah-tengah kegulun kami. Sehibas suar sendahin dape, bancika kami jumpa ibas jambur setun kami. Guna banci kami deken katandu, si jadi pergegeman kami ibas kami dalani wari-wari kegulun kami. Petangkas katandu dak bas pusuh perhatian kami Tuhan di bata. Gelah ngasuk kami ngangkesa, terlebih pe makai kenca i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mungkin pernah ngisi bagi sada grup band Peter Pan. Si pernah ngendaikan lagu si cukup booming ya. MK judulnya Bukalah Topengmu. Bukalah topengmu supaya kulihat warna wajahmu. Enda mengartina potong bait lagu ni dandai. Tentuna enda ngatakan ca maka gelah itahna gelah kepalsuan silit ibas maksud nandade banci jelas ise ia situhuna bagai ibas perdalan keguluhunta kuakap melalakal ngeusur si pakaikan topeng kegeluhan si nutupi krina kelemahan ta gelah kita banci tampil lebih sempurna i hadapan kala si deban arbanca megatikal sidah sinilai kala maka banci katakan ia kala si penuh pura-pura sab kala si makaikan topeng kegeluhan kala si berpura-pura kala si memiliki kehidupan antara perkataan dan kenyataan yang bertolak belakang mejile ikatakenna tapi pendalan kenca i tengah-tengah kegeluna baring sebalikna. Adi ibas Alkitab, ibas kitab Kejadian EP banci kange si idah uga Laban ras bebrena Jakub ija ibas cerita senda sidah maka Jakub enda
Nggo tuhu-tuhu artina menderita iban labanenda. Sebab janji-janji si janji kena tuhu-tuhu la sesuai raskai percakapan nas semula. Ibas 7 tahun pertama iar dahin i rumah Laban sebagai penjaga biri-biri entah pe domba-domba Labanenda. Maka ia lo kena anak si Labandai siatainan dube emkap si Rahel tapi ibreken si Laban emkap si Lea anak sintua. Maka dia tendu ndatken si Rahel nina maka 7 tahun nari kakak merdain rasaku nina. Enda kape idalani Jakub ka. Ras itambahi Jakub narika 6 tahun kakam erdahin rasaku guna jagai biri-biri kunina. Jadi dekahna 20 tahun Jakub enda sidah ia sebagai sirdahin silabane dan dai mamana guna datken kai sura-surana. Maka sidah ibas peraran Laban dungna lau sia lar kata man mamana babana krina anak-anakna ras siman bana bagepe rubia-rubia. Maka ibegi silaban endai ceritain dai maka merawa ya ayakna daramina ibas cerita dai jumpa ia ras Jakub dai tapi nina muhuli cakapna nina engkai kam laus langata adi ngata kam dai me bancing artina kutaruhken si palu gendang gelah juah-juahan kam kubas tujundu nina. Bagi kape me banci dengan dai artina aku jumpa ras kempu-kempuku ras anakku banci kuma kempu-kempuku krina nina. Enda sidah jenda senina ras turang ibas ceritenda maka situhuna labo bagai tujun silaban enda man si Jakub atena gelah mencelakakan si Jakub enda dade gelah lamberai anak-anak nandai baba si Jakub endai bagai pekina rubia-rubiana penuh sandiwara kai si kata kena beda ras kai tujuanna. Kita pe sebagai seitun di tengah-tengah kegelunta kuakap megati kal kita bersandiwara megati kal mejilai si bahan artina ibas cakapta tapi ibas pendalan kenta labo bagai malah sebaliknya adi ibas jelma sinterem baca menjilai si bahan cakap tapi adi ibas pendalan kendai lanai bo ida hanya terjeng bibir saja mencapai janji-janji si pusat kita. Pada hendai ikatakan arah ayat ndai maka keleng ate olamin alu pekulah-kulah cigal hate indu si jahat jana persadar hadirindu rasi muhuli. Gom jelas kal ikatakan maka keleng ate ula pekulah-kulah artina ijenda maka lalit kata pura-pura lalit kata gelantabah man begingkan kala tapi la idalankan i tengah-tengah kegeluhan. Jadi kai ibas pusu praten ndarat me artina kegeluhan sila erpura-pura entah kegeluhan sila kai topeng kegeluhan enda. Maka arah judul ta ibas renungan ta emkap bukalah topeng ras tang-tangi gelah arah se ngasuk kita dalankan si muhuli si sesuai ras sura-sura di bata. Bapa nandai turang rasenina seitun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Memang lam suka
ibas ndalanken kegeluhan adi selamenda kita nggo rusur bersandiwara di tengah-tengah kegeluhan ta. Tapi si jelas dai katakan maka si tuhuna adi bersandiwara kita ibas tengah-tengah kegeluhan ta, maka melala kal dampak-dampak negatif si jadi manbanta di tengah-tengah kegeluhan ta enda. Uga banci kandu kita ndahikan sadadahin, uga banci kita nglakukan sada pelayanan adi penuh sandiwara. Kita melayani Tuhan gelah idah kala kita kala situtus. Kita toto gelah begi kala kita kala si setia man Tuhan. Padahal bancing adi laje jelma sinterem lalit ninta kala semegisa bancing la silakokan. Endama artina sifat si bagenda me silangena ate dibata. Uga banci kita muji dibata alu tutus, alu jujur, alu penuh kesetiaan. Adi kita menggunakan topeng kehidupan si nutupi krina kelemahan-kelemahan teras kekurang-kekurang ta ibas waktu tertentu. Jadi uga si bahan maka ngasut kita buka topeng kegelunta, nadingkan topeng dade gelah kita ngeluh uga litna di tengah-tengah kegelunta. Ula kari akap kalak kita kalak menghuli padahal si tuhuna labo bege. Ekap makalit ikatakan musang berbulukan ayam nina. Akak kina daya manuk padahal musang iya. Akak kin mejile, akak kin menghuli, akak kin lah membahayakan kita, tapi kupaikan ner kami ya, munuh iya. Enda me sifat si penuh sandiwara. Maka kuakap sadang ngenca dalanna. Maka banci kita ngeluh alu ke ni bujuran di tengah-tengah kegelunta. Maka adis pido gegeh mandi bata. Rembaki kini ulinai ni nandai. Ulanai kita usur bergaul silam huli. Ulanai si pakaikan gaya hidup ta, gaya hidup si penuh dengan ampang-ampang, entah pek sandiwara, entah pek katakan dengan penuh hal-hal si lampau payo di tengah-tengah kegeluhan ta. Sebab kegeluhan sebagai arbahanca ate tandelai di tengah-tengah kegeluhan ta. Sebab labo mungkin sandiwara sini bahan kita. Labo mungkin kini menapikan di tengah-tengah kegeluhan ta latrida ibas pada saat pasti akan ketahuan. Mungkin ibas paksa gundari, mungkin ibas paksa-paksa tertentu langa bu terdat, tapi dungna pasti terdat. Adik kita munikan sada perbahan sila menghuli, maka sada saat pasti kange pagi terteh. Adik bagai tentuna aida jadi beban membantah, labo jadi ke riahan ukur, labo jadi artinya kebanggaan membantah, tapi enda bancir bahanca kita stres. Setiap hari kamdu kita artinya bersandiwara depan-depan tapi lebih-lebih kalak si deban. Mejile si ban artinya cakap tahu suruh. Kai ning kalak ya si mejile saja lalap si jawab. Padahal labo bagai si tuhuna. Eda mer bahan artinya beban geluh ke tengah-tengah kegelunta. Jilen ulin kita artinya ngeluh uga litna. Ula pelit, ula pengasup-ngasup, ula pebeluh-beluh, adi lakin kita beluh. Harus kita minta ampun mandi bata. Harus kita pengendes mandi bata. Maka banci kita ngeluh alu kenyataan si tuhu-tuhu.
Jadi seni naras turang kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Mari si pindo pergegeman di bata. Maka ngasih yang ngajari kita. Maka ngasih yang nampati kita. Gelah kita ngeluh. Ugalitna kegelunta. Alu jujur. Alu tanpa lin embel-embel sedeban. Gelah kaipe silakokan kita. Termulia gelar di bata. Kegelunta lawa untuk kegeluhan manusia. Tapi kegeluhan guna pasu-pasu. Ibas di bata nari sialokan. Enda me pergegeman banta krina setun. Mari tetap sipakaikan kesempatan si berikan di bata. Si buka dagai topeng-topeng kegelunta selamenda. Si lancidahkan ugakin kita situhuna. Gelah kegelunta banci jadi pasu-pasu mankala si deban. Haleluya. Mari ras kita tutup. Bujuro Tuhan di bata, katando enggo begiken kami. Ampuni kami Tuhan, ibas kegulun kami selamenda. Sila pernah berterus terang. Si usur darami krina kebangga-banggaan kepuji-pujiin. Ibas krina turang sina kami tengah-tengah donenda. Sirbanca kami berban berat di tengah-tengah kegulun kami. Ajari kami, gelah ngasuk kami Tuhan. Dalani ras ngalokan kegelung kami bagi uga kami lekna menyadari kehidupan kami sing enggo iberikan di bata ku tengah-tengah kegelung kami ibas kelar Tuhan Yesus kami artoto amin. Sehijenda perjumpaan ta sekalenda setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kaki kita ibas kesempatan sirah Tuhan Yesus sinemani kita. Haleluya. Amin.